Abebembezi ba NRM hamwe n'abahagizi babo muri Rukungiri okujaguza bakutandikire barukwetorore tawuni mpaka obakiro mu kishayi cya Nyarushanje. Aha kishayi kino President Yoweri Museveni yakorirerari yashyirweho abantu nyamwingi. Mary Paula Turiyahikayo osingira karuru ko munyishengero wa Rubabo asimira abantu habo kumuhagira kandi abashabire kugumiza muno bashagika President Museveni hamwe na NRM okutwaza hamwe. Ekintu kimutaramanya omuli Rukungiri district yona Rubabo niyo yakirize yo kuhereza President Yoweri Kaguta Museveni. Ndenda kubasima mwebale munonga obutanshwaza. Turiyahikayo wa NRM agomero mu ntebe je yatwiremu bwanyuma yo kutunga bururo mutwaro gumwe kanana runana kinana na mwenda kandi David Ndindiri izobira mwesimbire honka independent atungiro bururo 13 na mushanju bwonka ushanje twino kushemererwa kutanga umunonga ahabwo kureba ngo tugerizeho kurwana munonga okugarura president witu Yoweri Kaguta Museveni ahangoma kandi turashemererwa munonga ahabwa karuru kihorere akutiterere movement flaga bearers bona abakwatire bendera ya movement kandi tucagumizamo no kubahereza ubururu okugira ngo kibina kitu cya movement kigenda mu misho abokora ngo itabanya Uganda semererwa bwe ndebe kasa ya movement turagenda mu misho kandi nyongera kushemererwa munonga ntabwo amemba witu wa parliament Mary Paula Turiyahikayo osingira yiguru akarura kakahuta muva bita bahagiza bamwe borekero butashemerwa ahabwa abagenzi babo kwima minister w'ibyamakuru Major General Jim Hweza karuruko bwa MP bwa Rujumbura batyo bakatora na Fred Turiyamuhweza wa FDC abagenzi mureke twegeyite tukumentereze za movement staff abarujumbura bayanga kwegeyita ende bitu bagarura FDC naye gita na Mary Paula twacho wenge ende ya movement ya kumana babo echo nabasaba abantu ba Rujumbura kwegarukamu urangati myaka 2021 ete tukazigarukana. Chairman wa NRM hawa Rukungiri Andrew Katebere agambere nshonge yakubasa kuberugirireho Minister Jim Muhwezi okusingwa echo tuzakora no kugarukana sabantu kugira ngo abantu tumbike kibina kitu cya movement tugarukana sabantu abibwe turigemwe bya primaries tukunde kibina kitu cyo mutama gwe kibina kitu bwanyuma ya Jim Muhwezi kusingwa ekini kimanyisango NRM esigize ntebe mwe yonka hawa Rukungiro mu parliament abo kuba yakubire ya kabiri etwirwe Turyamuhwezo wa FDC kandi ndijone ya municipality egumirwe mu Roland Kajinda na wa FDC gasha kwa Stewart Twino Mujuni aha wa TV West omuri Rukungiri.